siya ni kecak ni. Siya ni kecak parben bagi ni lanjut. Dalam kecing siya bagi iman pada dalam kecing kerman. Nomor kata mendai tang sawat nang ni syakmak ni terjok sawpon terpongwat nang voice of the people party. Ni terjok ni kongi Dr. Ricky hakade ke MP. Oh tiang hana dan di bawah. Oh saya cak tahu. Upra kelam menteri. Sapelengok upai pa sapelengok kelam menteri upai pa pencap upra. Ha MP election ha upra. Ha kami election. Hang tak se kini kami parti se hape dalam dalam spek begini pekmat. Hape dalam spek begini pekmat. Nama saya kimut bangkai po yang kabur upai pa. Kimut upai pa udang biik. Bagin tak katamat kibat upai daun biik bagin pentami wah wang amil jong nan jong tiada le supra ngango untuk karumane ngapet sisa ne gini video bawang bagita ki amil prale ki PPP kim jukran hapo assembly ki kran tang sesurat wah kum kata perkat dangut saudara hari benaran benda ya kum gini kita beriu kan begini rendah ki orang kuno lerang yang pek yang keledai kita terima. Dan mereka kata lerang ini balai hawa di paspa kena isna, kita dalam juga PPP kira isi mat kita bona assembly, kita dalam juga PPP kimi sesurat nama balai nila dekularti upaja. Ila hangti ang for election lada PG ini ngin ra igi ma for assembly lada ka sarkar kansa ngin mi sa surok ong lele te ko mani kular ni krende te mani kular no ni krende ege mani hangti ni krende ege mani kular ong dan marga tahu bad de ka taru ka pulang ya ka sarkar bakan haban pendan ya ka da jeki ke jungi ha surat ka lami ila pulang di syatngan ila syatngan hadu Arspa arpui tenta, himut besuk masyarakat arspa arpui tenta, lah dan sulit mana, dan dari mana macam ini kon sana, dan dari mana macam kat kalau besem, kemudian kon nampak kon sana, tapi besuk mana masyarakat arspa arpui, nisha nampak juga, nisha nampak, kan cingpai, kan lawai jadi kon sana di bawah macam, nampak ni kon sekmat, balai menangani, syasurat kapos kepek, nama nikah balai besorkan, wak musya. Ya kini ke ofis juga nak kaita kawai pun persyaratan bangsa nama ni kuat penilai katma persyaratan bangsa kapai satu people party katma jangan kini persyaratan bangsa